wasika ujesu azokuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kuleli lizwi hayi kuyise ebathandile abakhe abasezweni obathanda kwakhe abaseseleni sekhiwa usathane sefake enhliziyweni kaJuda Iskariyothi kaSimoni ukuba amkhangele ujesu ekwazi ukuthi uyise unikele konke ezandleni zakhe nokuthi wavela kuNkulunkulu futhi ubuyela kuNkulunkulu wasuka ekuhleni wabeka izingubo zakhe wathabatha ingalo wafika emva kwalokho wathela amanzi emsebenzini waqala ukugeza izinyawo zabafundi wasesula ngengalo abephike ngayo wafika kuSimoni kaPetro wathi kuye Nkosi wena ugeza izinyawo zami na Jesu waphendula wathi kuye lokhu ukwenzayo awukwazi ngathi kodwa uzakuqonda emva kwalokho Petro wathi kuye awusoze wageza izinyawo zami ngaphandle Jesu waphendula wathi umama kawugezi awungafanele na Simoni Petro wathi kuye Nkosi akungabi izinyawo zodwa kepha nezandla nekhanda Jesu wathi kuye ugeziweyo kathini lutho phela ukugezwa izinyawo kepha ugezekile wona mina keni ugezekile kodwa angisho lokho-ke ngoba imali obeza nomkhapela ngapho kungabe bathi anigezekile lonke esegeze izinyawo zakho wathabatha izingubo zakhe wabuya wahlala wathi kubo niyakwazi yini engikwenzile kini na ningibiza nithi mfundisi kodwa nisho kahle ngoba ngiyini uma mina inkosi nomfundisi ngigeze izinyawo zenu nina-ke nani-ke nifanele ukugezana izinyawo ngoba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengoba ngenzile kini ngiqinisile ngithi kini ingekho ayinkulu kunenkosi yayo nothunyiweyo kakhulu kunomthumileyo uma nazi lokho nibusisiwe uma niwele angikhulumi ngani lonke yabazi emakhethileyo kodwa ngabugcwaliseka umma uthi oyedwa isinkwa sami ongiphakamisele isithele sakhe kusukela manje ngiyatshela kungekenzeki ukuba nxa sekwenzeka nikholwe ukuthi nguwe qinisile ngithi kini wamukela engikuthumayo wamukela mina ongamukela mina wamukela ongithumileyo uJesu seshilo lokho wakhathazeka emoyeni wafakaza wathi iqinisile ngithi kini omunye wenu uyakungikhapela abafundi babhekana ngabala ukuthi ukhuluma ngobani kwakuhleli omunye wabafundi bakhe uJesu amthandayo enyeke esifuleni sikaJesu uSimoni Petro wayesemxhela yisho ukuthi ubekhuluma ngobani na yena enyeke esifuleni sikaJesu wathi kuye ubani na ngakho waphendula uJesu wathi yilo engiyakumqinisela kuqeni ngimnike lo eluqinisele uJesu wamnika uJuda Iskariyothi emva kokuthi uSathane wayesengena kuye wayesethi uJesu okwenzayo ukwenza masinyane kepha akabakho kwabahlezi ekudleni wayekwazi lokho ukuthi umusho ngani kuye kepha abanye abacaba ngokuthi ngoba uJuda ephethe isikhwama uJesu uthi kuye jenga esikusele emkhosini noma ukuthi kabela abampofu okuthile uthe esesikhathini ekuseni waphuma masinyane kwakusebusuku lapho esephumile uJesu wathi kaloku indodana yomuntu ikhazimulisiwe noNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo uma uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuyo noNkulunkulu uyakukhazimulisa kuyo uyakukhazimulisa masinyane bantwana
ngisekhona nani isikhashana niyangifuna nanjengalowo ngasho kumajuda ukuthi lapho ngiyakhona ningeze nina ngisho nakinina manje ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokho nginithandile nani nithandane ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana Simon Petro wathi kuye ko uyangaphinda uJesu waphendula wathi lapho ngiyakhona ungengilandele kaloku kepha uyakungilandela kamuva wathi kuye uPetro ko ngingekulandele kaloku ngani ngiza kudela ukuphila kwami ngenxa yakho Jesu waphendula wathi uzakudela ukuphila kwakho ngenxa yami na ngimitile kuwe kodwa ukukhala ungakaphili kathathu
God is the Lord.